Жашоодон кубаттар кабай, жакшылык күнүн аркалай. Эл ортону 50 жаштын эшигин ачып турасыз, эликтин этин алдыңыз. Аллахым берип өмүрдү 60ка барыңыз, аркадын этин алыңыз. Жетелешип балдар менен 70ке барыңыз, жылдын этин алыңыз. 80 жашка чыкканда эже сергип өмүр сүрүңүз, ушинтип күлүп жүрүңүз, кут болсун туулган күнүңүз, шаңга толуп үйүңүз. 90га чыгып калганда таяксыз басып тойлаңыз. 100 менен жүздөшүп шаар болсун куттуу ордоңуз деп эжемди жакшы көргөндөрдүн токтобостон толкунданып жакшылап болушат коёчу. Кана келиңиздер. Бийрек. Рахмат. Анда бүгүнкү кечеңизди официалдуу түрдө ачып коюш менен бул жака Элеман мырзаны чакырам. Элеман келиңиз. Жана ошондой эле Өскөнбай аба, Өскөн аке келип койсоңуз. Жана Севринца эже келип койсоңуз. Севринца эже. Рахмат. Ошой калбайбы? Экөө тең Севринца эже. Кыргызбы? Той куттуу болсун, жакшы кут болсун. Анда сиз апабыздан баштасыз, келиңиз. Залда отырғандар барыңа салам айтқым келеді. Ассалаумағалейкум баракатух. Мына дегенді сыйлап, дегендер үшін чоң рахмат. Мен не демекчимин? Азыр деген жанында акам болгон алдымызга чыкмай келди. Вот дегенге биринчи үйгө өзүм куда карасаң деген алып келгенimди салып баштайм. Мына азыр деген бешектен өсүп көп бала болуп кәримдерді өйт отасың, рахмат. Ушундай балдарды чоңойт отасыз. Ушулардан ызасы көр. 50 жашыңыз кут болсун сизге. Ушундай жаштан да Кудайым билекти берсе, арып-карып семьяңызга баш келип жүрөт. Алдарына деген жакшы сөздөр сүйлөдү, ошол сөздөр менен коштолду. Деген сизге ден соолук, бактылык кылайм. Болсоңуздар менен. Өзгөчө шарды, эгизечи. Oh
Ay rahmat. Anda men ejemdin bana kızları burcaga çakıramazsın. Bir sonun post olsun he. Havalı olsun. Gelsengizler burcaga. Eleman. Şirinlikleri dayarda turasız. Apaz tort desek. Жалпы ejemizin balları, kızları, gelinleri, yolları, neverileri bari zarılacakına gelsengizler. Gelsengizler. Жүзме. Жақшамдай ғой сіз. Ballarınızlar, gelingizler. Maestro biraz başla turarız. Bunu için nevereleri bir yaka gelingizler, bir yaka. Bir yaka gelirsiniz. Taynevizge kabul etmek aytamiz. Makul mu? Bir yaka dururlar. Muhabir olarak. Дагы жолу үстүбүзгө урматтуу сыйлуу меймандар. Алтын апа дагы бир жолу бүгүнкү 50 жаш курамыбыз кут болсун. Сизге чын ден соолук uzun ömür каалайбыз. Эч качан оорубан ар дайым биздин төрүбүздө сый урмат көрүп неберелерим сизге чын ден соолук uzun ömür каалайбыз. Konuklar, hoş geldinizler. Apa, bugün de 50 yaşımız kutlu olsun. Bizim vaktimiz var, benim ailemimiz oldu. Ailemimizin yatırap çaylap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, sahabat. Eli juduk kemarin sizlerge. Apa, eli juduk kemarin olsun. Tanda ko'p yaşam, ilerisinde yüzü tutmar ekensiz, tozu, bizde yaxşılık жүрелик. Sizge çoğun rahmat ушундай жакшы балдарды чоңойтуп, bizge биологлык берип койгонуңузга мен терең ыраазымын апа сизге. Жакшы тарбия бергениңиз балдарыңызга. Эми Кудайым буйруса мындан да алдыда жакшылык күндөрдө ар дайым биздин төрүбүздө болуп, жадырат жайынан гүлдөй ачылып, биздин сүйүүбүз болуп, урматыбыз болуп жүрөбүз апа. Ар дайым ден соолук сизге. Rahmat, бүгүнкү тойдун калыбын өстүрүп, мага күйөө кылып берип койгонуңузга дейт. Болбосо мен кимге тиймекмин дейт. Келесиң. Кичинекейлер. Daha gelin ya. Bir daha gelin de. Daha içine gelin var. Gelin nasıl var? Gelin. Apa, tuğan günümüz menen, ömrümüz uzun olsun. Sizge den soğuk, uzun ömür, teksiz bakı jana bakıtlı alayın. Daima bizim Төрүңүздө сый урматыңызды көрүп, балдарыңыздын жана жийиңиз, неберелериңиздин маңдайына бай болуңуз, узун өмүр, дайыма дастарканыңыздын көркү болуп жүрө бериңиз. Gelin bala. Burun ecemin en kişinekey gelin okşaysın ha? Oşak korkutup almışsın ha? Ben kolda olasın degensin. Ben apama bakmay bolgan apamды sıylayın da. Korkma. Konuşamazsın. Taymen, size çorumlar жақсы, den soluğunuz жақсы, ömrünüz uzun bolup, kurtlar maşını alıp, жақсы, kollarını gönüp yürüyün. Nereye gidelim?
Ne diyor ikimiz? Kurtoy başlı. Oy, kurtoy maşını alsa, bir koca koyalım he. Kurtoy maşını alıp, Pravila'da öğretiyorum dedi, hadi. Geliz. Atnapa bugünkü tuğan günümüzden kutlayın. Ömrünüz uzun olsun. Etrafı. Az hızda gelin mi? Başka ne öneriz? Kimisi? Nasıl? İyi gördün. Araçı aydan biz caradı. Ay Araçı günden biz caradı. Gülmüştür balalı. Gün nuru ömrüm. Gülmüştür balalı. Gelin жақсы шықса, шын бақыт деп мінекей. Bir koca koyalım. Vay, bunu önce biraz çılmayıp suyunu koyalım. Şurada. Abbas ortalık tribine koyalım. Çalay çımızı kaldı, mayastra. Seçiken abi canım ayağım tutmasın. Just to go
Арзилы болғаныңыз құтты болсын. Счастья, радости желаю, крепкого здоровья, не грустить и счастливой жизнью жить. С днем рождения тебя!